Šta ti je pitanje? Ova izdanja su originalna na različite načine, dakle, to su istovremeno ženski portreti, odnosno biografije žena koje su bile važne ili jesu važne u svetskoj istoriji, ali istovremeno to su i zbirke portreta, dakle, one ispisuju svojevrsnu žensku istoriju. Pored toga, zanimljivo je to što su sva ova izdanja namenjena deci, nekada je eksplicitno, nekada je to očigledno i bez predgovora autorki, i verovatno je to i razlog zbog čega one takođe sadrže i vizualni aspekt koji nisu recimo fotografije tih žena, nego su ilustracije, vrlo često originalne i bitne za predstavljanje samih žena, odnosno njihovih biografija. Ova izdanja uopšte nisu nešto novo, zbog toga što postoji čitava istorija pisanja o slavnim ženama, otkrivanja zapostavljenih žena i ispisivanja ženske istorije. Recimo, kod nas, početkom 20. veka, brojni ženski časopisi su objavljivali različite ženske portrete, zatim u drugoj polovini 20. veka, zahvaljujući razvoju feminističkog pokreta, radilo se intenzivno na istraživanju ženske istorije, a u najskorijem periodu, recimo, značajni su kod nas, treba spomenuti, časopis Profemina, koji sadrži kategorije portret savremenice i portret prethodnice, zatim knjiženstvo, što je projekat koji dalje traje, časopis i baza podataka koji radi na istraživanju spisateljica kod nas, koje su radile do 1915. godine. Takođe, Facebook stranica Drugarice, još pre ovog trenda, objavljivala je na Facebooku odnosno biografije žena koje su učestvovale u narodno-oslobodilačkoj borbi. Važno je, najskorija publikacija, slična ovome, nije namenjena deci, ali nalikuje onome što je trenutno popularno, jeste publikacija Centra za ženske studije Nauka ženskog roda, u kome su objavljene biografije 17 žena koje su u svetu značajne za nauku, za područje nauke konkretno. Ono što je najoriginalnije u vezi sa ovim izdanjima jeste to što su ona namenjena deci. Dakle, kao što sam malo pre već rekla, ženski portreti i ženska istorija pisani su i ranije, ali nikada na ovaj način. I u svojim predgovorima autorke ovih knjiga objašnjavaju zašto su odabrale da upravo na ovaj način pišu žensku istoriju. One zapravo odgovaraju ovim izdanjima na problem reprezentacije žena. Dakle, reč je o problemu reprezentacije ženskih likova u književnosti, ali i uopšte u kulturi. Pa tako, recimo, postoji istraživanje, to jest različite istraživanja u toku 20. veka o ženskim likovima, konkretno u dečjoj književnosti, gde se zapaža da je broj ženskih likova znatno manji od broja muških likova, ali ne samo to, nego i da su ženski likovi uglavnom sporedni ili da retko pričaju i da retko imaju sopstvene ambicije i želje i planove koji se ne okreću oko muških likova. Dobra ilustracija ovog problema jeste video koji je objavljen na početku kampanje Priča za laku noć za male buntovnice, u kome sa police knjiga majka i ćerke skidaju sve knjige u kojima ženski likovi su stereotipni, sporedni ili su samo princeze. I upravo to je dobra motivacija autorkama Priča za laku noć za male buntovnice da napišu portrete u formi bajke, odnosno u formi Priča za laku noć, jer to je direktna referenca na žanr uz koji deca odrastaju i koji ima bitnu formativnu funkciju u odrastanju. Ok, pa pored već spomenutih bajki u Pričama za laku noć,
kakva ženska, recimo, daje biografije u formi koja nalikuje onome što bismo našli u udžbenicima iz istorije, što je i logično s jedne strane, zbog toga što jeste reč o knjizi koja daje jednu reviziju istorije ili ispisuje žensku istoriju. Dalje, Prkosne srpkinje su isto zanimljive, odnosno portreti u njima zbog toga što sadrže oblačiće delove u kojima se autorke obraćaju čitateljkama, odnosno devojčicama, postavljaju im zanimljiva pitanja, daju poređenja između problema sa kojima su se suočavale žene koje su predstavljene u portretima, dakle, poređenja između tih problema i problema na koje bi, recimo, potencijalno čitateljke mogle da naiđu. Još jedan zanimljiv primer jesu Strašne žene, što je projekat portala Vox Femine iz Hrvatske, koji je napravio društvenu igru Strašne žene, u kojoj su biografije žena date na karticama sa kojima se zapravo igra. Postoje brojne specifičnosti za sve ove portrete u čitavom nizu izdanja. Ono što mislim da je najvažnija razlika koja se može napraviti između ovih publikacija jeste razlika u načinu na koji su ovi ženski portreti napisani. Dakle, u tome da li oni stavljaju fokus na specifičnost ženskog položaja, odnosno položaja tih žena koje su predstavljene. Drugim rečima, da li osvetljavaju društvenu pozadinu i društvenu dimenziju tih prepreka sa kojima su žene koje su predstavljene morale da se suočavaju. Sve predstavljene žene u ovim publikacijama i ovima koje sam spomenula i čitavom nizu drugih sa kojima sam se susretala, dakle, sve su one aktivne, priča se vrti oko njih, heroine su uspešne, ambiciozne i tako dalje. Sad, postoje naravno razlike, recimo, u vrstama buntovništva koje su one pokazivale, pa tako treba, recimo, skrenuti pažnju na to da nije ista vrsta buntovništva koju pokazuje kraljica Elizabeta i, recimo, sestre Mirabel, ali... Ono što mislim da je najbitnija razlika, i formalna i sadržinska, jeste prosto da li je reč o insistiranju na društvenom okviru u kom su te žene delovale, stvarale, u kojima su se borile za nešto, ili je reč prosto o individualnim, ličnim, slučajnim i pojedinačnim preprekama sa kojima su se one suočavale. Tako, recimo, postoje izdanja, kao što je 20 izuzetnih devojčica koje su promenile svet, u kojima nema ni reči o tome da je žena dolazila u susret sa mizoginim komentarima, mizoginim preprekama, sa prosto... Samo se govori o njenom uspehu i taj uspeh je tu zahvaljujući njenom talentu. One su prosto izuzetne zbog toga što su rođene sa talentom za plesanje. Naravno, insistira se tu na njihovom ličnom radu, ali nigde nema ni govora o tome da su one morale da budu buntovnice ili da budu hrabre i da zapravo plate neke velike cene. Recimo, u izdanju Kakve ženske, u Prkosnim srpkinjama, u Pričama za laku noć, često se spominju, često te biografije uključuju posledice koje su žene morale da trpe zbog toga što su bile naučnice u vreme kada to za žene nije bilo prihvatljivo, recimo.